Yamamo akwaba. Tumirikane share yen. Ewo Facebook no so and afisi YouTube. Na kasebo no. Yemfa emunchiremu emfasmo sesi amike se no putupuru. Asem bi asi. Ewo kankrambu premantai mu a. Aye breaking news. Enti entwa ye homra. Na yemfa de asi ni munchiremu no. Emesamo. DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yamamo akwapa. Putupru enkra abeto dia kasebo pono so echirimu sem. Enedu yada anopeya. Shenkani bi edi mrikatente ama akwakotwi edi afa. Owura bi so opoku ase na afrin krabumpre temu kwantempo no so a. Mekese no owura no kranana. Nenkwa atimi afrin nsem. Na enkani chiremu sem. Food village na wopoku ase no. Abrante wotwa mu no. Wamfa so na okofa lolo kwani mu sei. Okwakotwa de kwanim ne no. Ena shenkani a odimleka tente wantimi ammo break. Ema ekotwa afa owura yi so amekese ne nkwa no. Efri ne nsa anisa. Na mekese yade a MTTD fo amade akopie amade akofa mu no. Ede akọ poku ase. Postufu aka chinti ye kamo wode se ohuni pa bi ayira na panachi kwan ngo mani afọ ni kiremu em ewo poku ase postufu aka chefi se shenkani bi edimika tente akwa akotwi de afọ owura bi so anopa ya agye ne nkwa ede afiri ne nsem ewo poku ase ene Accra highway so amekese onipa no wanya me de ne nkwanhye ne siye ewo ACP area mu hono ma ewo poku ase ene potene nkwatie ene wo de twagu ye ma nkwanhye no esiye ewa no pa ya ana ye twin wo fam no ana ye twin wo fam no au camera ne nya papa ba ti mo fa ne sa ana ye twin wo fam no o nyi bia mo tu mo ku sa me mo fa ti agro mo tu ta ka mo ko ba ha ni ana ye twin tu ade mo sa no e di pa o anya de ti no anya de ti ana so tampa se ne be na tu tampa se ne be Sira mucho musuyo. I am about power. And then mucho musuye. Action of them no. Any action of them no. Oh, camera ninga papa but mo fanesa. Any action of them no. Oh, maybe I'm to mo kusame mo fendi agro. Mo to takra mo ko ni pani action to ade musano. Edi pawo. Anya de tin. And I thought I'm passing a bed. DLFM 106.9. I am about power. And then hey, utumirikana ba Facebook no so a eye DLFM 106.9 champion teladamenti ya divido na to suntu ba benya bi na wahwe in fact anopa ya kobrane food village ho no ma ya yansam so nipa tumi faso wankofa so edimirika etwale kwan mu ema shenkane odimirika tente abono na nipadua na tete kura chese wo hwese de aye na wo hwe a aise obi asabe ye dituo na abono ne honam no nyina tete mese mekese de waye hwede ampon yakopon dia sika de asi poku ase kwantempon no so anopa ya no ebi mo ha adwen dodo kwadwo udu hono ma ya ye food bridge wo hono ma ya boka food bridge na wo hono yese nante so na cars ne so form kwan so sisi ana odi mika wutwa kwan nim ade na ukotwa kwan nim onante so a obi ambe pamo wo so obi anya wo say yente obetimi nante comfortably e wo so akwa yi mind wo hese car bi akwa kakra wo mu na di mika sa ho ne ye highway inti ashankafo ne ba wo mu di speed enenam enti minim de enti a omen ya boka eye foot village sahodo a ese nipa faso en assemblies na boda wura abo koblane abunua e de aguna sumi se onfa anya hwe ena nopa kwadwo utru mika krampo na sanya kakra na bebo na uto fam sisi a kan na oba no ono anim so nam ne kwan obetwa fa wahu because who police utru mika police sisi a na uto fam no enti e besre Ghana for yesramu ada the rate at which yaya in some so or why say nipa fa so amayigino na mofa
lolo kwan mu tumi ka twa mu no mo de mo nkwan gura to pre no enene obi a make so ye blood winner e de mana busua oda form team ka abọ na ku no enti ebesere mo mmomodin amanye nimra so no ma nyina ye ho ntoye mate na utumi ka ba Facebook no so in fact ye the video na to so ntu benya bi ahwe be hwe se de onyonko nipa ennam se wamfa nsamso so nti na odi mirika kotwa kwan mu no ko hwe de nanam nyina ye ni padua nyina tete say o chakwan nim driver ni be gina ma na twem dabi ka wadi mirika ne de enya possible dabi obi chakwan wa ma ne kwan ne kra se won twam no na ofe na obo life yes ra mo ada mo ma yemfa yenkwa ento chacha sa wo de ye hwe ni pa mo de ne tu kan hwe se de ono anka se ni padua na ye ye urade Kristo ye enti o men da be na gana ni beba ne ho so ye Dabi. Mama mo fa me sia fem. Oh. Yantu akase bo no so na yenyina mo am. E won kran pompone mante na meka se no sojani ana osra ni bia edi abetodwa. The din eye warrant officer class 1 WO1 no. Mensa Williams. No peno ye adwuma e wo Ghana Air Force. Na meka say military police akwakodoa no echiremu a watumi ato e de ahye ababa wa bi so apapa nusum atwa ne boot ana afin so pharmacist obi oye adwuma wo pharmacy e wo Bama camp e won kan parliament mu aboro wono ma etia o maga na mra na kan echiremu se Ghana Armed Forces ye 20 ya kan say GAF wo mu chiremu asem we esie na wotwe mu e na osojani ne din abetodwa ne din e de Mensa Williams yi esoma wo bi se onko na nkoto aduro e wo pharmacy won famle no na nipa ne kwa ya pae no e na WO1 William Mensa e ka cha ne so krache na dura ka so mepe na nye ni o edo ne bon se 65 Ghana cedis e no ode koto e no se depi edo ne ye we na nka me pa no mu kire mo pani no che se adwuma wodi ni mpo osanse di dwuma e wo eye office of the chief of staff oye na adwuma wo ho no e ho nso so bo adwuma wo ye pam na wo kire ma edo na okoto ye no enya na mode ama no nti ma sesa no nti we de osre amasesa na amasesa edo na ntesa wo gini sika ana wo so tapi aha ne anya ne sa edo bi ho no na woto a openi ye ntimi nsa anye ne pack especially suspension duro ya ebe na wakobu yeso yanim de asie megia me boss gba onti ase ntimi sranka be ya eduro no sanfa kwa oso tapi hwe na wonim ya na me ye soja ne o nka nya bro ne osre ne asem mesrew eduro na wade yakofia basa no enipa na osoma na wayamfo musu nti yede ma wa enye ye enzime nsesa usika no so si anya akodi nkontem yede ma wemfa oseja ne sesa krachi wonim nyansa asono na na won me matu aduro na mamma me aduro me pena mbeje ma ade a mfa musika ma me ene de abai uchi na wudi oso officer nya botre o ne wache na to fom ene esibam papa krachi ene so sam customer bi so akọkọtọ aduro ni bi no so officer sa de a wuye de in fact emfa mra kwan mu anipa asemo no kanya ntokwa eduru a wosoma se beto enipa oba na wanni mra so wanka ne yie enti we ne yesesema wonye yo sehwe abaya wosesen ne wa panu suma twa ne boot na baya na fa phone officer ya me record wose oba record me ne kankan gwa papa ba ne suma tietia na ya se nyina me kase no e military police akwache ne se wo yo osojani a wo mu mra so nti onkwe ne ho an kwa kirechem de kudie nti a okọ pharmacy wono mkọbo ne mra odi mpamro no CCTV camera bo ho nti video ne da bonten bra we hwe bi e Facebook at DLFM 106. Na ko hwe dwumedi ahoto a o sane die na mna obro wo no mo no yenkotie de esi ye wo ho ankasa
DLFM 106.9. DLFM 106.9. Enti dede yahodo atwa gui no Agyei Warrant Officer Class 1 WO1 Mensa Williams and o kire mu say wasmo obi akwoto aduro 65 Ghana cedis enya 6.5 o 65 Ghana cedis kire mu a aduro na ba nye no na wosoma yenti no pharmacist ne fa ne sika ma no wanye wakopa pa no sum e ma customer kakan ya oyo oba wapapa no sum atiatia ne nyina ka ho a mekese de military police fo achina opening okwakwa jamra na wo ba Facebook no so a DLFM 106.9 brabehwe sojani enyinamla nsama agwadie a ne mfoni ne videos ne da so a wo benya bi ya hwe ntisika sojani nso akwaye ne ho bi wa hapa bama camp na semu yesie Kwadwo senior ye ne niema na ache so ye psychopath Samom o hwe senior ye ne niema na se obi na ato eduru abre wasoma na eduru na eba ne enye eduru a wo pe na se watimi akọ pharmacy honom na se nipa na owo ho no ese ye ntimi erefande a ya sumbo o sho ye psychopath na se wa wari a na yire bre pa o so mtimi ye san hwehwemu no se wa wari pa de a ene ebro de odi ku na yire wo fie because sani otimi bo ba na sani bibia chese so wa wari a na yire bre se medical ka se Ghana no eye jangre mu ne ye wo no eye moaduma krom wa ho ode ne wachi bi na wahwe no na wokọ wamen se wokọ emoadoma krom a saa won se jata ne sebo omo wi nkwisie wansan saa na ye na meboa saa na oman te sia na mse saa na ye no enti ho ode a emre ni wo papa no sumu atiatia na ya sana wokọ wati ase sisi saa na ye de nam and se basa na oman ga na mla no mo pese mo kire yesen you are a military officer and so what. And so what? Papa you cry, papa you crofo mienu ba inside ya papa penimu pata o say jaja no we piano. Why we say suku manyansa? Pao. Suku manyansa. We protocol. Suku manyansa. Uko school na sabe. Unimu nyansa ni munyansa as an officer. We ka say. Protocol. Ano de wo hwe ni ya Mr. ye psychopath omunya hwehwe mu fa ne ho. Mo de montu mi de kana mo mra Facebook so na mo hwe ade a. Asrafo na ye tete ye sika de twa mo ka ne bi eye wo kurom ha. Esojafo ye na police fo nso ye bi they say enya moden ya bre o ya bre pa ekwa moden na so ya bre ma enrade asoa ma wa beti na abobo no hwese ne obobo ba su we ne yire me se ne yire as a military officer we ekase we ene ye besre chief of staff ya tese enkra ne kiremu a oye adwuma e wo chief of staff officer ka ho ente nanim ya ese adwuma no momma no kwakura ase nkopa aso no mfansi kua I think se beboa what ya say momma na asase nyantam no nkoya adwuma wo so hoden a no nkonkodo no nua koko na Ghana nya sika ebeboa military adwuma ne moa no na futu ano no sika yankwanim ya brani nti Yentua kasiebone so na video bi ebeton montin so na police officers BG ska edie free owura bi honom na Yabno Regional Police Command atwesa officers nini na ede assign na ye statement ebeto dia Chief Inspector Thomas Akela ono ede ne sasha so ye public relation officer ede ma command no any police for mpenifo di tudie chem officers no mabomodin atimi ehu omo ye eye omudin ni ba bi omuti ni ate se de omayi omo free adwuma mo mobomodin ahese nhwehwemu ebetimi akoso
na omu chema kwan ya fa so asade ni si ye kram anya ade omu po na omu nim ho hwe nti ni police fo abomoden a de nhyehyɛ pa de agu akwa makutumi ahu no kra e fa video no ho na sese ne de ansa na hwehwɛmu ne bekoso no eye officers ni na no ya twe omasan se na ebe yan hwehwɛmu no ebetimi akoso na ye Ghana police service ya de omo bom ho modden atimi ahesa ho hye so obetimi akoso wo man mu na emomu amoye police officers ni mutimi ye niam bi se dia na chese entwa ye na ye ntie ne ekoso e wa bra na omji ska no afrora ne ho want to cook from there. Oh yes, I want to know what me am. Is what me am say am to sa. You me jina na e bia bom. So bi so na asoma me why. Enya me pe na me de jina. Why? Ya small mu. DLFM 106.9. The Fenura said, what the motor said, motor in custom paper. Then it's kilometer 70. Yeah. Many receipts. I'm on my receipt. Yeah, my receipt. I say, me draw. May I down say, so, second team, Beba. I can't tell myself, Brabby, or you see TV as black. Debbie, I know they're fine. Yeah, and you won't come at TV as well. What much you know? Catch over some more from no more. Your second, no, and woman name. Sir, I'm in charge picture. I must stop him here. My cash. Why? Yeah, yes, I don't know what it. Yeah, no, Eva. You know, a Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. Could say me and you could do one run and this. 50 cedi back. Instead of you giving me the receipt for for me to be able to know and tell the people what you are to tell which people. I mean, if suppose I come back here, there's going to be another. When you reach a police checkpoint or even a custom checkpoint or immigration checkpoint, DLFM 106.9. When? I'm asking you. I've when never. Did you pass even the border service? I don't. When did you pass to even Bontuko, their checkpoint, but and you pay and they give you? We are talking about. I'm asking you because they are the people who are even in the room that they have stamp, they have everything. Do you see them? Listen, when I asked you for a receipt, you told me the receipt is in the office. When I asked you for a receipt, you said the receipt is in the office. Huh? Eni ya uti ye yamra police for no Agyei Sikapa edi afro run honom na ba Facebook ye DLFM 106.9 video no eda honom na trese Agyei Sikapa no wa man sesa nina nya sem enye adwuma kese kra na oye wo honom no nti no momodi ana momra Facebook ne so na mombra embehwe video no na Kwadwo say you know adwuma no edi officer no na hu sem rantewa no efri la Cote d'Ivoire side baby na eba na officer de kirem say e ho ne de enyo no na de ne pe mpanifo asoma ne so megina ho no na onje Agyei Sikapa fie what you say enti ne guy ne man 200 cedis e no man 50 cedis enti waje 15 adan see police force mo twabo because Osha ne kasem kra onya like he's not acting professional like professional as on ne bo ya kase police for ye down for enti no ne bo enkomot se na down professionalism na be kan hey Krachi, professional ben. Say ora yenya ne sa. No was say tufu ama no. Yes, was la Cote d'Ivoire na yes onya Ghana. Aha ye ma receipt. Ghana. Ghana officer chua. No Agyei Sikapa, no receipt. Man sika no na wonko trading. Esa no woka. E da post force o matuma intadete no penifo no yama yade ya mehira wo. Ye ni de akire, ye hwe de ebesie. Aha. So wo fa de. Ai, de be ko de ni. Me mani de akire, hwe ba bi ebesie. Na se yante won hwe nso a yani Ghana police service ni wobika so ye ka o ma say mu ni dance nyame adom ye wa dance video na da Facebook no so mamo ba mu hu de sie o man sesa nyina mu hu ye ana meboa ono ma so aka say Ghana for no police officers ni Agyei Sikapa o mo ma receipt ye ha so se ka say de oba ye no de no wo hoda de oba ye na de o sheche no de o sheke po no no honest kan no boni din a just wa Agyei Sikapa na che oye well known wo ho Agyei Sikapa na chepa enti oboni din a oye popular wo obia bi hu no ana meboa sesa na o kai asa no o chire mate yento akase bo no so na yenyira mo o Ghana mampeni John Dramani Mahama kache na meka se no ode adesra e de ato wiase nyina aka nifo ani mpenifo ahodo maka biewom e wiase nyina nim sei ye besre
enmanu mada ensentwerefo obo adwumaden esum wiase nyina mene asumdwe eba kabi mamenka bia memmo nyina no fapem ebegina yi a ensentwerefo di mutintimanye pa ne sente osrada wamma moden emfasika emfanwura ensentwere nwumam mensentwere nwuma ne nyina ne naso pemem ne ensentwerefo nya sika ni se be ye ensentwere ni bi enkwatete amenyokuo bi achi enkwaji sika emadane asem ani eye tuntum asekokko kokko nso ye se ye tum eba ne sa emwama wiase afa na nyina nkoyanim ewo kabi na menka bia memmo no mukram Ghana man penny said to dwa ewo Paris a peace follow dwumade to dwa ewo France ena Ghana man penny echirem se yem fat ye beboa pa na sesentwe adwuma na konkan na sesentwe adwuma na nyafa hodie na o mankasa ye o madwuma aban biada enkwahunu na won enkwateti obi enkwato nhya ne so mmoro na enka beboa pa emensentwe adwuma nya bo ma wiase nyina da yatimi akoyanim ewo mpuntum Ghana man penny chirem a ensentwe adwuma bo dwumade ne mum ade ba ko aka eye mpuntu dwuma hodo aye se amampanifo bo ne hyepagu akwan mu na adwuma wuro ma ye adwumade a moboa ne nsentwe adwuma tumpon no wo menya sika twete la cha cash ede ya hyem na adwuma yefo na nya sika die ne ya me ne yefo aboto hwe ne ya bo adwumaden asum wiase nyina Ghana man peni de ne kasa tu dwamra adwumade ne kwaso no eye France president ebabi santo na eye Moldova president baye Albania ana fisu Armenia man peni ebaye impenifo pi efre civil society baby ena Ghana man peni chirem se yimfat adwumade ensentwerefo bo no wiase no eya de pa yesom pa no makakra ni nyina se behia ho bampo afen so impunto bebam na mpenifo de sika hye ensentwere adwuma no etuafa ntoma pa ede afra Ghana man peni chirem se osrada ensentwerefo se mo ye homoden se misinformation disinformation is not the beka enye netiko bokro ensema hodo be soja de agum ne kura body aya yentwe mfemfo ne yemwa ne nsentwefo dwuma de ye die no emo na wiase nyina ne fantoma pa emfemfra e won nsentwe adwuma ye modi sem sei etudwa e wo Paris France memo. Independent journalism is not a luxury, it is a public good. When journalists can hold their governments accountable, societies flourish. When truth is defended, peace is preserved. And when citizens can access reliable information, democracy endures. So the message from this conference is unmistakable, that the world must invest in truth as deliberately as it invests in infrastructure, in energy or defense. The cost of inaction will be far greater than the cost of those commitments. And so finally, let us leave Paris with a renewed determination to support journalists and institutions that stand for integrity and accountability, to demand transparency and ethical responsibility from digital and AI platforms, and strengthen international cooperation to protect information as a shared global asset. In the words of the late Nelson Mandela, a critical, independent and investigative press is the lifeblood of any democracy. That conviction must guide us as we translate the outcomes of this conference into lasting global action. I thank you. DLFM 106.9. Any awoti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yentwa kasiabone so na kronobo no ekoso ewe Jacobu eyanwian kwanta kwantempon so no eyade Ashanti South Regional Police Command ahwese yebetimi abu eya kronfo ne fo na ya hini mebosom ne de toso aduonu nso won fimpimienu ne aduonu numnimu ana bekwai circuit court ani port na mu aye his ana Mr. P2 edi tudwa na oche mu seye Peter Buadi alias Eyekwa Ozigi sanso ana Daniel Kwaku Owusu ene Ewe Kwaku Danso emomodi anom nkode afiase ye mfilihia ne aduonu ewo kronobo a omokobo ye ewo kwantempon ne so na yade akronobo yi ekoso fowinso bosomi ne de toso aduonu nkno ewo mfimpimienu ne aduonu nan ni ma omoto hye nipa no mbi so ewo fiankoma eno ben ye Jacobu omobo omodi ande akode na ehye omho no enya akode keto omobo omodi agi eye iPhones mienu sanso ana 7,000 Ghana cedis eye titisika nim 70 million no mu wie yempo nkomon kwai ombo omodi ato hye ye owura bi so no oye China ni sa omomodi non transfers kan free ni momo eye 30,000 Ghana cedis enfento omo account mu na we na ye intelligence led operation for any police for obo omodi atimi track ye ana ye jumbu so mine kosi abobo so nim ewo ye mfimpi mienu ni aduonu nan ni mu
omba omodin atimechi eye nipa miensen ya omodi omo ekwa ya police fo akachi no mu kirema omukwa ye pitabu di ni fie honom no eno ewo boase eye bokobri na chese omukwa na foreign bruna eye pistol wo honom sanso na pistol eno no eye locally dia omaye enu ni na chese ampa eye ade asa adwumadie no ana odi one ne nafofo mienu na aka no so no edi na Ghana Police Service for their tuja HM say eye ade investigative team no ebomodin ayo madwuma ye se ne be ya eye krono bo akese akoso wo manim na ne hu nketu ani na no eye ade ombetimi esi anokwan yentu akase bwa no so ye mfiri mo ewa posifu akache na yenyira mu wonka bo parliament mu kakra na mekese no kopie mu ewo pambro so eno no eye be ahodo a adehye wonma madia etu nkyene ewo hono munti eye Pamros Salt Industry Limited na ana no brada etwa mu in fact hono mokoye pinsum adehye hono ma na mu hu se ene posifu age hono mu nyina boso adanya wono mapa ene Pamros be ahodo mutu eye nkyene omasa ye no no ewo gbawe ewo nkrabo parliament omo kire ma chanafo bi abase hono mo no mekese de empanifo de ma wono munti sa Pamros enkyene adwuma no omba abagie atum ena mrante wane se na hina ne ha na Pamros de sanka enim se ye Ghana adwuma kodia eye Ghana mind dia ye ne ye adwuma na we de mu firi hefa na no ena managing director e de ma Pamros South no eye Mr. Michael Odate Wellington ekirem se in fact sasem na esi ne de nyamianem no kure ni emfa mla kwanso ba ko na ba ne sa edi nipa pempem nipa ba ye de sem eye 1000 apem ebe enya adwuma nya wo mem efisa Pamros eye Salt Industry Limited no o ma fa Ghana adwuma ye 4 pim ba boro ba ye 1000 na mo fa mo adwuma ti se mo beje Ghana ni adwuma firi ne nsem e de ba China ni de na mo pesa Ghana fo de kom kwotena fia na Mr. Date Wellington ekirem say in fact de yakwaso no kasa na bodwo so a na oboa e ba ne se ne China fo begina ka tire se Pamros Salt Industry Limited no eye wo mo de visa make se na yade a wonom wankrata e de adanse se adwumakuo no eye wonom de na wonom ego lease no no every eye mpenifo akate a mfinhia makoma Kwadwo 90 years lease na mo nsaka omo bla ne nyanso ye enti e ba ne sen na wonom kirem a asam na nkasa mpo ego court a court Enfan Johnson Enfanto Pamros Salt Industry Limited so say omo mo kwankwan kotu nkyene ho no mu biom enti e ba ne sen ne enipa bi aba ho no mo ya China fo a Ghana Police Service mrante omo chemu free national security abase omo ta omo chi no chema de yakoso in fact mu aye pa tempanifo anso de na sabe se yaje adwuma free Ghana efo nsemu a adehye omo ya Ghana fo e na wonom ebeda kom e wo mayim the law that govern us. Are you getting me? You know, we're supposed to even sack the Chinese. But because they are rule of law, the man came in with document, fine. DLFM 106.9. Court contesting. So I believe that if the Pamros think they have issue, so long as we are under rule of law, they should send the matter to the appropriate courts to deal with this issue. I'm sure when the court give an injunction for nobody to go to the land, I'm not sure the police will support illegality and say, no, the court has given an injunction, we are going contrary to the law of the court. No. So I don't believe in violence. That's why we are here. Are you getting me? So I advise both of them. They have courts of dealing of these issues. They should go to courts and settle it in there. But we don't believe in somebody bringing blackguard or them bringing workers to come and fight here and cause chaos here. So we are pleading on them. We are pleading on authorities, to advise them. We have courts that deal with land issues. We are begging them. Pamros Salt Industry Limited. Empeni for amoko kwa pa no madwa pa. Sa dwumeko ye Ghana ni dia na Ghana for na eye. Na sa simple omoje di firi na na matrankonwa. Wanom ewo Jamestown na dey sase na ma wo mo madia etu nkyene wo so Ghana for enipa babura pem 1000 na ye adwuma wo so ne. Mo ba ebeto adwumako dia ma China for ma Ghana for akotena fie dia na mu oye pam. Na eno achi na adwuma ye for mo ye adwuma ewo Pamros Salt Industry Limited ni for bi so kirem se hey ene ekwambeba o every say adwuma we na ahwe wo mo sa amfinhia pi ni enti Ghana ni betumi akọ China aka kira China for say aha na mo no ye pesa adwuma ye China for den Ghana for beje boso ne ye China for no kodi kom kwotena fia na ebi nsi da enti eba ne se ne Ghana mpanifo yi mo kondo sikasa na mo nwene timamu ni hu anu so ye adwuma yi obi kura chemi say in fact okoye national service ho no na wasom sa mene e ho no ye adwuma mpanifo na fa adwuma ne enya sika na odi bi hwe abusua enti se ko bese ne se adwuma ne gu a Ghana adwuma fo akwotena fie kuma bede wo no mo no wa hwe akro no bo betu atese e wo mayim ne mo ya pa na Ghana fo mpanifo yi monka bi na mayima ebre pa fact that
our MD ordered that the workers should not do anything that will bring confusion. I am sure by now, even there could have been bloodshed. In West Africa, for instance, we have only 2 salt-producing countries, Ghana and in Senegal. And I don't think it will be good for us not to do anything to protect the salt industry. So I'm very convinced, I'm very sure government will quickly come to our aid and make sure the right thing is that. And we also appeal to the opponents to follow the court procedure. They sent Pambros to court, and we should all wait for the outcome. Pambros ahayani edidi ahayani ya bibia wa hai ya flagu Pambros ha nya sam ketua yana nanu moja mba sheguma ya direct ya santuanu ma blesso shema mba sheguma ya ablofu ya ana mba shema jaguma ya aso se ya ni anu Ghana for the so di ablofu ya chi ayi fa ni ebe ko ya ni be bia ko ya betumi akọ China mem akọ China for asase si akọ ya japade bi wo so ya ni be bia ko ahayani ya bedidie omu ya de yo ya fe ya japade I have been to university, and from day one after my school, when I came here for the first time, I was a student. I came for internship. After that, I was employed fully. I've been here for about 18 years now. This is the only thing I know. And if they come and take something from here now, they take Pambros away, I don't know what else I'll be able to do. My job, I have a family, my parents are alive. I am a breadwinner. Most women are here, they are single parents, and they take very good care of their children because they work here. They are able to access loan facilities and all sorts of things from the help of Pambros management. So if it is gone, it's going to affect a lot of us, and we need help. We need help. DLFM 106.9. Ochiamianim asamka we eya adwumayefo mo bu adwuma ewo Pambros Salt Limited. Pambros Salt Industry Limited. Ena mu kire mu se de aduro yi de. We need help. Ye hiam wapa. Every say Ghana adwuma ye bi ne be je free ensem akoma China for ma Ghana ni e de nano akotwere pan. Ne kwam ekuno ene ne ma. Emu kire mu ene ye de asum ye nyina wesu na yankenka madwekire ni bi ensom awiai na me wafa say as usual Sweet Elizabeth Diabano say good afternoon my only handsome Uncle Sam and Sikapa my baby na me de menyo baby ni bia na o say what a wicked runaway driver Sweet Betty ni Edith Lebanon is on 4 Sister Betty driver ni nya wicked onya wicked enipa bibini yese fa Ford Blaze so one fast na kofa kwan ni finfin na ka ni de mirikatente ne bowa yentimi mo driver ni ne sombo nti ba wanya de se obo no wie ni kase ogina mo hu se nipa na tete awie nti na se oje ne krankwa na sa mat osai de aba no se asem de ya asem reta open na se good afternoon wofa Sammy B ni Sikapa in fact driver ni no one try kra dear news ojawom na when dem nim ndenti amose driver ni nan try no na baby onam no wan fa ye Comfort Boachi no say good afternoon wofa Kwadwo nsem wo ha na Leonard adi Boafo odiapa ono say wa look sojani indeed sojani pa o say ne den adi obibini electricals o hwe live edi free abrekuma Pentecost Junction honom ene wotie edi free na in fact sojani we dey in fact sojani my fault sojani asabi wumu hu say kura de we sojani ben we awade wo yire wo ma ofi we Joshua say do dia ba no say good afternoon and one no on the other by no yate yenso ya Joshua yenso ya ma good afternoon Augustina watchre and was say good afternoon wofa yenso ya Joshua me wofa say dollar ya Adjoa Agyei dia ba no say soldier was say soldier man we dey pa didn't try at all aden good afternoon Samuels and Tuntum Broni Sikapa watching live from Christian Village Achem Water Mate ena make say Leonard Adi Boafo san dia ba no say esesamra no ni dipa esesamra eni sojani no eni ne di no fiko sabe dia wa ye ne yensem hunu ensese so kra wo ye sojani a sabe unya nipa hwana bo Frank amankwa di bia ba no di frikitase na wa say in fact et say Ghana ne ya say Ghana ne ba beye lawlessness country kama akwa yeso man gesi ade mra so de anya adwuma ho obi anya tumi ade ope na oye enti emwa kese ne cheche nketo na we wa Ghana ha na ehu pa ndi mpanifo anso na anya bibi mfa ho Donald hwana bo Frank amankwa sa wo se ketase afasha na ekoso nti to nsa frɛ me ma me ntonka WhatsApp no so wate na me ni Sikapa me be prepare chiri echina wate ase se obekwa na
Obeko. Aye. Kofi de ne kwa wachi no ha obedi ni nyina ntia mfa ne nko. Yemi onipa beko. Se wante ana. Ha ye kwan wonte mpo. Na junior purpose de aba na say good afternoon DL mall fire ya te ya da se jane de ya sopa. Na rate obey or say police and money like 1 and 2. Se we hu Ghana police ni ebinom. Se wonya hu ne pe sika de ma sa ne wo nkwa be furu nse no waye yenkwa ope. Mo pe sika se na hwe. Na piaga de aba na say since 7 January Ghana man penny buy na eden. Wasa we hosem ko a. Ene yentumi nka se Ghana man penny no buy na ma we hosem aba. Ye besrew ene de. A we hosem ne de ye wo mu a na ye toa so. Na piaga de aba na say Ghana ya hwe ni ya sade sojafo ne boro nipa bi okura ma na mwo wanya mra so di. Odi friachma safomate Godwin aka odi aba na say we are not safe in this country. Believe me. No Ghana dey say we are not safe at all. Yenyini ni yenye safe. Ye kwaso ne de. Obia ma na nimre no man nkwa ho ban na. Wonkwa kitawa ehu pa. Na Richard Menu say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa. You guys are too much. I love you. I love your news pa. Richard Menu BBF bibia ba ye fine. Gwetre Soja line hono man odi efri eba ye na Obed Asamoah taxi driver was so free Tama Newtown. Wafa good afternoon. Wafa Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa. In fact, I was saying in fact never be because so or say we know what you are capable of doing. Please, DLFM listeners, we are counting on you concerning this Soja man issue. Soja nini de ebedi achire. Some kan ana no say kan say e man for de ebedi achire. Na hwe de ebesi na ba prapra achire. Ya me adom. Ya de na kwatum sen 10 years onko dem sabi obi fa ne sika on ne nanteka ana mebwa. Soja ni ya peso okoda prison. Okoda mu ba. The best was different to others. Ne de anya den for life. Okwasa ababi obepeden wa. Sama kase mo man nkwa ya adwuma. Mo man nkwa akurase nkodo nko sikua eno beboa no. Onye soja ni o we kua adwuma na beboa no. Wate ase mo man be paso afuo kwaye so. Mo ntwa ma pensi emla mfuturo no bo na asase no so aye mfuturo mo man ba bi no sikua. Ana mo man e posu ba bi aba mo twi we na. Sana afale adwuma no. Obenya na mawe. Dabe obenya na mawe. Opa. Mo fa ne kwa kwa kese mkomo na adwuma nye. Eno ano no. Ne mprepre kire mu wiara mo de na tum kakra mu jana mo mani si so jadwuma mbiem onye awraji so be so Ghana kasebo no ye gina we sine bunu komi se den ene pon zigibi ka se ne birthday bi odidi ne beba wanfa ma ho ene ya yo ntu wanfa ma na me prepre kire because ene ya hwa ye nsan kan zigi we de wada kasebo ne ye de semusefo no eye maze meber entwi otomro sia ho fadua ne tv de se kira ho ma na ne abadagedeja eto no boase esemu de mai kasem mu da ho no mo kama na Mr Frank Jerry bemma tentene gram a enwini ahofadwa ne fia ne mu say in fact ono wotan na obregu ono wonfo obi ahu wotan na wona behu na mane na ono no tumi edi na chi no enya sem kuma akura ne den e de champion tailor de akopiem wo YouTube and for YouTube ma Facebook asebo no wonya bi ehwe ye sanso na Mr Sammy kwa man friend is Ozigios DJ Zigby echinchim efrene froma esom ya wiema kasebo na muda ho no mokrochen etemam na akenka fo mienu a yesi fita aguanum ba kokura mfirimu 32 teeth each ye kabo ma 64 egum ene yesi nkonwa ya hune tia se sentem a yebeso ma wiai na dia meje so no eja wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B menne Adjoa Agyei Sikapa. Ye kwei hwan na eba. Nana Adjoa si uki. One hwan ne hwan. Sexy general. Na afei. Kwame efum ne mla na ye dan. Atwere mu hene. Owodin ba ko bi wa yi o. Ekura na so odwokwa. Odin bi wo ho. Dwokwa ntia hwehwe na ekina ka kire Ghana fo no wate. Owodin ba ko wo ho no mu dwokwa. Na Adjoa otenase ya radio no wa na ye dan. Wa na otoye. Wo de nsa kan ye dan. Ye bechi udi. Na mra ye odan. Anyway di. Sade pepe na Adjoa mpa mistake obetenase a wo de tena radio no keke fansa nkan de no no anye de obeye ekire din onkyera no buafu nti no na Adjoa ye obi a onfa ne mra ne na ade ni agwene mansa na ye da ben enne ye yawada no dwuma de ne di be na da so yawada kompon sisi le me wo fa sisi de wa qualify crowd sisi de wa prepare kire kura yawada kompon sisi dwuma de mbe de se den anomana enya na Adjoa Sikapa fans pa mesra man fans a menya asem because ono no ne mu odu otobe ne ho ne ho afa pa tuntum so owiu na otumi okuri a na wagoso na wapete na washeki in fact na Adjoa shi asese wakofo mbasora na wofa magege de dwo ne mani age basa bonom na ne ma yenko
Achire mu hima, fifi mu hima, enkache hima, radio mu yasantua, Michael Jackson. Papa no na. Me wa fa se sexy dwumadie na odie no e wo show no so no. Ye friend the same. E ba na aba. Atekwa na ye den. Na atekọ. Na oto no bo ase na de udin ni ba. Na o kire mu amawa. Just 10% depend suro bia no so na mom 90 ne de sexy be ka no. E dro bia nka dem. E kire din. Omo bayi radio no yo mo de. E ma mo nyina moniti a. Adeje. The luckiest